Kubo bonke ababhalile abacela umkhuleko namhlanje kulesithathu ngoba ngithi send i-SMS mbukelo khona ekhaya ngolesithathu ngo3 5 o'clock ubhala i-SMS and then from lapho ngo6 mina siyacela ngikhulela inkinga zenu mbukelo khona ekhaya. Njengamanje mbukelo khona ekhaya obuka le video kade mthazi njengamanje. Ngicela ungisize ikha amanzi uwafake u2 litha bese mvalo lede lutimikiso ulede uthi ufake phakathi bese uthi manje bese uthi akwenzeke umprofeti wami akwenzeke dlamini emthandazi lamanzi lawo uvale lesicelo uzowaphuza keze ngayo isilonda keze ngayo emzimbeni phinde futhi uyenze impahla oyigcokayo lo okufunako ukhulume kona kulawo manzi mbukelo khona ekhaya lento ikumina egazini kuzokwenzeka lento mina esengiyikhulumile kwenzeke lokho okufuna nguwe mbukelo khona ekhaya njengamanje ikhamanzi futhi umkhamanzi nge2 litha noma kha ngeglass kulungile but ngithi kini nonke engicela umkhuleko mbukelo khona ekhaya ungakhohlwa subscribe ucomment futhi bese niyasho enifuna sikhulume ngako noma isihloko enifuna sisifake kuphi lapho ehlelo kade mthandazi mbukelo khona ekhaya ungakhohlwa nge5 bengikhona phe proof esowetho njengamanje ngithi kini nonke enithumele ama-SMS nako kwena moya ngcwele Nkosi amakhosi siyacela Jehova namandla mkhosabeka bapho ukukhaya Nkosi amakhosi bavikele Jehova namandla mkhosabeka moya ongcwele bapho ukuhlakanipha Nkosi amakhosi bavuse imizi bavuse amakhaya Nkosi amakhosi bese baphumela kuyaphathe bese bakusaba wena bahlonipha wonke umbolo khona ekhaya nje moya ngcwele makaphuphe aboniswe kuvuleke inhlanhla Nkosi amakhosi mdelezo emhlaba phakame sithunywa Nkosi amakhosi Jehova namandla kazephakade haleluya umbolo khona ekhaya ngifuna uhlukaniseke ukuthi ubizo lesithunywa noma ubizwani lamadlozi ngoba abanye bagula phakathi emakhanda athi umuntu unesithunywa baphuka amadlebe umuntu onesithunywa kusa kuba dokotela mhlambe khona phisa funa mhlambe ngaba ATP so lesithunywa hlolisisa kahle ukuthi lele nginako mina kuyini but ngalamanzi uzowakha njengamanje wafaka 2 litha ede 2 izinto zemetshisi bese uthi umprofeti lamini makwenzeke njengamanje faka phakathi uvale 5 minutes waphuze ugeze ngawo kwenzeke imanga Nkosi ubusembukelo khona ekhaya thank you.